yego ariko jewe cyatumye twe n'umugabo tubaho gutyo nivyo bimuga ntacu ndamushinja ntabwo mukumbura cyane mugabo mu mutima mu mubiri tuca tubipfa nayo urabitahura urubatse wenda kubona nayo numvise umubiri wogomba umugabo Imana imbwira itigeza hugejeje nje muri wewe nzanye Barafu nje kukugira frigo nkacambaho ntiyumvira umugabo kumva ubaye frigo se ko yego kutamwiyumvira no kuvuga santima z'umugabo irazinkoya nese utekereza ko we umubiri we ntabwo ari frigo ntabwo uri ufite Barafu no kuvuga umugabo wanje ndamukunda kandi mutabana yego ndamukunda mu mutima cyane nta mugabo mwisa muruta hari abagabo bigeze kunshaka nyuma yuko agiye nyuma yuko agiye bambona nkenye bakavuga ati Jane uwo kugura isabuni akakugura imyenda myiza akagutwara mu modoka izimvye uwo mugore mwiza wabaho twumvise umugabo wawe yaragutaye ako kanyenye naca ndamutelefona kuri ka telefone gatoyi nkamuhamagara papa do nkura ko uyu mugabo kuko numva umenga babaye abagabo babiri bapfakaye tubana hafi bagushaka Imana rero je yaramunshizemo yaramunshizemo nta kintu na kimwe kimundutira ubwo sibyo yibwira kandi we yaragiye mu zindi nzira ushikaho no bari umwana w'imyaka 2 n'amezi abantu bamaze guca mu biganza byawe Imana yohereje ni bangahe ntabona harura kuko haraho muyinga haca 3 haraho mu kwezi haca 4 nk'ubu muri uko kwezi kwa kabiri barateruye abagabo 3 barampamagara ati ngo turabire umuntu ko yapfuye nuko ariyo ntoya ndiko ndateka iby'abantu ni mu mbabarire baranyoreza gose bati zuriruka ntoya ndababwira nti reka tugejane ntacu sanga umukobwa yapfuye yapfuye pe itwa Claire ndababaza nibiki none bivyabaye ijyanye ngo saa 9 z'ijoro mbwira abantu ntireka nsenga iminota 5 canke 10 mbwira Imana ntimana ko twavuganye nawe byinshi uyu mwana mu mpemburira umusubiza ubugingo wereka aba bantu kuriho nja mbonagize ngo aravyutse arandavye ndamuhamagara ntiyitaba cambwira abo bagabo nari mfise akazi kenshi mu rugo kumesa nari kumwe n'abantu ni mu nterurira uyu muntu muri 3 mushikane munzi wanje ndamubazanira nabo maranye umwanya muto njabona sinosigura nico twapfa na leta bambwira ati n'ibitaro uracumva ikimvuze bambwira ati ibi n'ibitaro by'abasazi okay aha ibi ubushozi waho bivuze ngo bakuzana abantu benshi n'abapfuye Ego bagakira abandi bakazuka bagakira ugiye gutyo ugasenya umuntu apfuye akazuka ariko ari ibimpaye ari Imana ibiguhaye itabimpaye ndareka bagahamba n'igihe ca Yesu yarazuye yarazara imva ntiyazugaye none se uwo Claire wenda niwe dufashe urugero yaramaze igihe kingana cyapfuye babitahura noneho kwa kabiri mu gatondo mbone baraje kuntora batubwo nitwiriko turakugora yadushire muri moroke Uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze kuri buri murundi wese uduteza amatwi nikaze kuri buri muntu wese wo muri Afrika ya Mashariki Afrika yo mu burasirazuba tubahaye ikaze abo mu Afrika yo hagati abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho mwaba muri hose ku isi tubahaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye barundi kazi banyarwanda namwe mwese mwumva runo rurimi rwacu menya tuzarushakira izina rimwe kuko ni rumwe hari ikinyarwanda ari kirundi byose ni bimwe ndi kumwe n'uyu mubyeyi muri kureba ahangaha mubyeyi mwiza cyane ku nshuro ya mbere nibwo akandagiye mu Rwanda urabona ko ibihugu byacu ni ibibanyi ni ibituranye ni impanga ariko n'ubwa mbere akandagiye mu gihugu cy'u Rwanda ari mu mashimwe akomeye cyane mu kuza mu Rwanda ntabwo yaje gutyo gusa burya abantu basenga nta kibi Imana itabiberetse nta kibi Imana itakibatumyemo uyu munsi aje mu Rwanda mu butumwa bukomeye cyane ibaze ni umudamu ufite ubuhamya bukomeye cyane bw'uburyo Imana yamukoresheje akaba yitiye ku nkuru yanjye ni ibintu byiza cyane reka mbwira inshuti zanjye abakunzi ba inkuru yanjye ko mbazaniye
TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho, zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100 kuri indi. Komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye ngutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki w'agahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yuguze imodoka baguha na warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro kandi imodoka ukayitwara, panabye byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etage iri ruguru gato y'akarere cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 13. Ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Tugoye kaze mu kiganiro inkuru yanjye mama. Ego. Ku muntu utakuze mwibwira gute mbere uko dufata umwanya wo gusenga? Ku muntu ukubonye bwa mbere wamwibwira gute mbere uko dufata umunota umwe wo gusenga? Ego, ndi umurundi kazi. Ego. Nitwa Ndayiragije Jane. Ego. Niyo mazina abavyeyi banyise. Yego. Ndubatse. Narashatse. Yego. Mfite umufasha umwe. Ego. N'umwana umwe. Yego. Nagize abana 3, 2 barapfa. Hasigara uwo hagati, uwa mbere n'uwa gatatu barapfuye. Ariko ngo neza kubera Imana. Ufite n'ibyishimo kuri we biragaragara cyane. Ufite umunezero. Ufite n'ibyishimo pe. Hari ibyishimo mu Kirundi niko mubyita? Ego. Mama Jane. Rero wifuje ko dutangira n'isengesho bavuga ngo ubuzima bwawe no gusenga. No gusenga. No kuri umwanya nawe. Uhamya bwanje no gusenga. Cyane. Umwanya nawe ngaho fata umwanya wawe nkuko rero itubwiye. Senga mu kanya gato. Ego. Ariko reka nshimire Yesu. Ego. Ni Imana data rurema. Ishoboje kugera hano. Nari maze imyaka 10. Mana imbwira ngo nzogutuza mu Rwanda. Uje kuvuga ibinkora. Yego. Kuko nubwo nasenze nta bushobozi bw'usenga bworema ibyo nabonye. Ni Imana data y'urutsi irankorera ibitangaza. Yego. Niyo ndavyibutse mpita numva ibintu sinzi ko muvyita amosozi. Amarira. Yego. Mu ntunge niyo naza ndavuga mu rurimi rw'ikirundi, Uzura mfasha bunyoboye. Ndajya gufasha ibyo numva nagiye. Ariko byinshi turabihuza. Amosozi n'amarira. Imana ibaha umugisha. Reka rero dusenge. Mana data ndagushimiye. Nije wa mugore, nije duhuriye aha nga, nijewe mwavuganye byinshi birebire by'uru rugendo, nijewe twayaza amakuru y'impamo, nijewe Jane utahenze, nijewe wavuganye ukuri nawe. None rero waruzi ko dufitaniye gahunda, kandi umunyarwanda yavuze ngo ntabwo uzica gahunda. Namba abantu bica gahunda, Imana wewe ntiwica gahunda. Dufitaniye rendez-vous si convocation mu gihugu cy'u Rwanda, muri Kigali ntuyemo. Nta mburano zatwe nawe papa, nta convocation zatwe nawe Mana, ariko dufitanira gahunda nziza yo kuvuga imirimo myiza wewe wankoreye. Imirimo y'ikimazi we wanshishije mukanyuzamo kandi neza ngayisoramo amahoro. Nubu nkiri muri yo. Urakoze Mana, nitavye invitation yawe. Ndi ku mutumiro wa data wa twese ahoraho. Urakoze yobora ibi byuma, uyobora ijwi ryanje, uyobora ibikorwa, uyobora ijambo, uyobora uyu mukozi wawe ashize imbere, uyobora imirimo. Niwayisoza amahoro ndahita nkubwira ngo uragahezagirwa Mana, ni mu izina ryawe ryera Yesu tubisenzemo. Amen. Urakoze kudusengera, Imana itwumve. Mama Jane, ego, aka kanya rero tugiye kuganira nawe ku nkuru yawe, ku nkuru y'ibyo waciyemo. Ni inkuru iri mu myaka 10
yego ni inkuru iri mu myaka 10. Mama Ja, umwanya ni wawe. Iyo myaka 10 habayemo iki? Inkuru yawe itangira gute? Yesu nabahezagiye. Ndavuga iby'inkuru yanje ntanayicurika ntanayidendekanya uko iri mu mutima. Ndayigendanye igihe kinini. Ndayivuga neza ndumva ataco nihenda. Umwanya ni wawe. Umwanya ni gwanje. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Reka ndabahe agakuru kamwe gato. Nkivuka navutse ndi kimuga. Umunsi wa mbere mvutse Imana yankoreye igitangaza. Mbi kimuga amaguru aho nyura guke. Kandi muri ubwo rungano ntiyari jewe gusa baba nk'abana nka 3-4. Kumbure nko ku misozi nabako. Bose baravugwa ku baganga ariko je nkira mu minsi itarenze myinshi. Mugabo bo baguma ari bimuga. Baguma nubwo bumuga. Nabwingo nubu nibimuga biri mu gashezerorante. No kuvuga ari imbabazi z'Imana jane nazigiriwe nshize ukuguru hasi mvuka. Maze imyaka 6 mfatwa no kuvyimba izose. Baravuga bati jana girapfi ariko rivyimbuka ta muti bakoresheje. Nubu ngaho umutima wanje urana ku mutima imitima y'abantu bose iterera hano ariko je haruko niterera mu mbavu kubera iryo zose. Mu minsi ya vuba cyane ngano kunyene nkura n'umuhanuzi kazi w'umugore ambwira ati ngo hano ico ndakubwira ntarinda muzi Bujumbura ati barakuroza ufise imyaka 7 kugira upfe uturitse zose ati Imana imbwiye ngo yarakuzigamye kugira uzuyikorera ibintu uri kurakora ubunyene. Ndamubaza nti madame kutari bwambone nibiki nayikorera ati wowe ureze ibimuga abantu bafite ubumuga n'abafite uburwayi bwo mu mutwe bwo gusara ati Imana ikimbwira ko ico yakuzigamiye kuva umunsi uvuka gushikana bugingo n'uburiho. Ivyo rero ndavyibutse bintu byishimo. Umva ko Imana yangize ku mugambi kuva kera ntarabaho. Imana yari ifite ku mugambi mwiza. Yesu abahezagire. Ako gakuga turenda gahejeje. Narakuze nubasha Imana. Mu buto mfite imyaka 8 kuva nciye akenge nagomba kubaha Imana. Ariko iwacu barabakene sinagirirwa amahirwe yo kwiga. Ngira gahinda mu mutima kuko ntiyize amashuri y'ubumenyi. Ariko ngira gahinda nsenga maze imyaka 10 mbona Imana ingishiriza gusoma. Murabona ko mfite ibitabo hano aho ibinda bisoma. Ikirundi cyose ndagisoma. Ndiyandikira. Kirundi nkabishobora. Naho nandikira uri kure mugo nanditse Kirundi sindagishishidikanya. Imana irabinyigishiriza. Umenya gusoma no kwandika kandi ntizi. Nta bumenyi. Njya mbyumva. Imana irabinkorera. Rero ibinkoreye ngeze mu myaka 10-12 nzi gusoma nsoma ijambo ry'Imana cyane hano. Nkunda nkarizirikana kandi nkarikunda cyane. Noneho nsaba Imana ntimana ngabira kukubamo nawe umbemo. Unyuzure hamwe nganza. Atabusambanyi, atakaboregwe, atacana kimecombamo ariko we abari buba muri jewe. Imana hita ibinkorera. Biba muri je birazamuka bigwiriye. Ndi munzu je nyene nkuko ngasanga ndiko ndavuga ubutumwa nkubwira ndiko mvuga ijambo ry'Imana ndarisomye mu gitabo nkubwira abantu benshi ariko ndi mu kazu munzi wacu kazu k'ibyatsi murakumva gutyo gaciriritse. Umuntu tuvukana yinjiye canke papa canke mama yari afite abana 8 akambaza ati jana ivyo nibiki ntoya n'amahoro nije nayiko ndiririmbira ariko ndiko ndarira mvuga ubutumwa nkuko umenga ndiko mbwira ibihumbi 3 by'abantu ariko nanje ndumwe. Hanyuma ivyo ndabibamo nuzura Imana ngeze muri adolescence nuzura Imana ntangura kuvuga ubutumwa mu mashengero mu mashengero uravyumva ni mu nsengero ndabitangura mfite imyaka 13 14 15 kuduga maze gushika muri 17 18 mbo muvuga butumwa akomeye ahantu nari intumbereye hamwe bantumira bakanjana kure abapastori akagenda bamfashe nzi gusoma kandi ntize kandi mpagaze ku yanje maguru kandi navutse ndikimoga byo bikantera ibyishimo nkumva ko ndi inshuti y'Imana naho ntoronka ibindi byose nkumva ko ico kintu nyuze ariko ngize imyaka 18 numva no shaka urushako mararumva yego ntarashika ku nkuru y'ibumuga y'ubumuga y'ukugwaza abantu basumuga reka mvuge mu byo gushaka mbwira Imana ntimana ngomba kubaka gushaka uzufate nzeshakane n'umuntu akubaha ndarirambarara ko ariko ico gihe nshakwa n'abantu ku rugezo rugera kure atanumwe yubaha Imana
uteretwa n'abantu batubaha Imana ndateretwa n'abantu batubaha Imana binanira kubikwizwa ariko muhira mu muryango bakavuga tutegerezwa gushaka ntego naje ndavyumva papa twarakundana cyane niwe yantegura ko mama yari yapfuye ngifite imyaka 18 17 ariko papa muri 20 akambwira ati Jane ntegezo gusohora ushake uje mu rugo ubake ntego ntariko Imana ntirampongomba arabigiramo agahinda ati nzopfa nisaziye nari umwana mu banyuma nzopfa nisaziye ntagusohoye nto Imana izobima turabirereka ndabireka ariko nshakwa n'abantu benshi uwo senze nti Yesu urya muntu ndamukunze mu mutima gukunda muravyumva ko biba naho Imana itobivuze gukunda umuntu ukumva tujya mu ndamukunze tuzoshakana Imana igahita imbwira iti bya bindi wambwira by'umuntu yo gutungira gakiza kari muri wewe ko nari narandika Imana ikete nti umuntu yongumiza mu gakiza umugabo atonywesha iboreza umugabo atonyicira ubugingo bwo mu mutima abari buzompa dukikuru bavuga hamwe tuvyarana abana twubakane uwo naramurindiriye imyaka irarenga 10 nshakwa n'abasore ufite imyaka 18 nukuvuga 18 nasavye urushako kumugabo akijijwe anyubahira Imana ushaka ufite imyaka ingahe 30 ndindiye 12 kandi Imana icimpa umugabo adakijijwe umugabo adakijijwe anywa inzoga sengera mu gaturika nk'abandi bose ariko ambwira ati nzogukundira gakiza kawe niwa nkundira tukabana nzogukundira gakiza kawe icyo gihe wari ubenze abagabo bangana gutaba 28 abasore 28 twashakanye batantwaye bashatse batantwaye 28 bose urababenga ego ndindiriye umuntu azontungira agakiza none se uwo nguko yaje adakijijwe nk'uko bivuga nk'inzoga wamwemeye ute ntabwo Imana yampaye ibihamya kwizo hanzigamira irambwira iti wa undi nuyo mu muryango baranzinuswe baravuga bati tubatse turaguca ariko urumva ko biba bati uraturuhishije utubatse turaguhevye mpita mbwira Imana ni Imana uyu mwaka ntubatse nje ndabivamo icimbira tuzubaka ari jewe yibwiriye atawo manuri ikubwira gutese iti uzubaka igirijwe se yego igirijwe rivuga ntiyari kurema amajwi itagirijwe ntiyari gutanga icidafite ijwi wumvise rero Jane ni ijwi rimeze gute nararyama nkarota ni mu nzozi hanyuma ivyo ndabiha agaciro muri uwo mwaka nca ndubaka nakundanye n'umugabo mu 8 mu 12 twarabana twamaranye iminsi 90 amezi 3 tuba turabanye dukundanye afite akazi ka leta muri fiança tuba turagize ubukwe kandi ankoreye ubukwe bwiza mu muryango barabishimye bya bindi bita inkwano muravyumva mu Kinyarwanda arabibakoreye mu muryango wanje turanezerewe shitse mu rugo iwabo usanga ntibakijijwe basa no kumenga baranzinutswe bavuga bati be nako gakiza siko nawe avuga ati niko kuko Imana yari yaramushimiye aravuga ati niko muri we niko nagomba akaniko nasavye Imana umugore ataborega umugore ameze ukunyene niwe nagomba turabana mu muryango ari bibi abo bivukana ari bibi bavuga bati ibyo ntibibaho nawe ati bibaho antungira gakiza hashize imyaka 4 tuvyaye kabiri umwana wa mbere yapfuye uwundi ariho arambwira ati ndakure muri uyu muryango utakunze ndakujane mu gisagara aranjana hano mu gisagara turahaba dupanga iyindi myaka mikeya mu gisagara mu Kinyarwanda mu mabanda ku mupaka wa Tanzania muri province ya Makamba niyo tuba n'ubu aranjana mu gisagara kugira nyorohereze ntunga Imana ngumana imirimo y'Imana hanyuma ndabaho ntubuje ndamahoro tumaranye imyaka 11 ni inkuru nyezina rero Imana irazimbwira itumva ndazanye ibimuga n'abasazi unkorere kandi umugabo wawe ndamupimye umutima nta gakiza afise konderera ibimuga abantu bafite umumuga n'abagwayi mu mutwe abantu bagira ibintu byose aho bari no kuvuga umwanda mukuru n'umuto ntibishitsa muri toilette abasazi baja kwimigozi ku maboko no ku maguru Imana irambwira itabuzobasengera kandi nzobakiza wowe uzorira n'ijwi ryawe nanje nzanye n'ikiganza ndabakiza ariko umugabo wawe ndamupimye mugakiza ntaho muhuriye yohita kwankira kubikora ndamukura mu rugo mu kwa 4 kwa 2015 itariki 15 ariko umunsi wa 4 ndababwiza ukuri bakunzi b'umwami abanyumva mu kiganiro cy'Ikinyarwanda canke Burundi abanyumva muri uyu migose ico gihe nararize nkuko umenga umugabo ahubwo ndamuhamvye
kuko naramukunda cyane. Yavuye mu rugo gute? Yarihagurukanye aragenda inyuma y'amezi 7 Imana iriko irabimbwira. Kuva uwo munsi bimbwiye mu kwa 4 kwa 2015 yakomeje irabimbwira uko ibimbwira ryarenga ngwaye. Imbwita umugabo ndabatandukanya nkaca ndamubwira nti papa do nunyemerere ukizwe neza uzure mpwemu yera tuzorinde twapfa turi kumwe mugabo tugwaza ibimuga n'abasazi Imana igira inzanire turere impinja tutabyaye Imana nikwimbari yacambwira ngo nakubahiye agakiza mugabo ngira nkumerere nabi acangira ubwo ko natinye inkoni nari narasenze ntimano z'umumugabo atankubita naratinye inkoni mbonye umugore yavunitse ukuguru kubera inkoni yavunitse ukuboko kubera inkoni bakuye yijisho kubera inkoni mu mitwaro nagize mu rushako nabwiye imana z'umumugabo atankubita none hambwira ati bya bindi wari waransabye nanje nkabyemera ngire ndabikore kuko uri kurambwira kugira urwazi ibimuga nanje ndagufashe ntagufashije inkureho Imana ikuraho umuntu gute arambwira ati ndi muto mu kazi ka leta fise matrikire nto yari umusoda tuzobana ivyo uri kurigira ntibinabaho numva ngiza gahinda mu kwa 4 ngira gahinda mu kwa 5 ngira gahinda amosozi narize ntayo nzi ubwoko amasengesho nasenze ntayo nzi ibimuga ntarabibona mparira nijyojwe gushika mu kwezi kwa 10 tariki 8 nja numva aranterefonye ngo Jane ngo gute nti namahoro yakora Bujumbura naye nari muhira mu mihanda ngo mumwana tuvugane ndamuha umwana twari dufite umwana w'imyaka 8 ndwi acarambwira urumva wa gatatu yarapfuye wa mbere yarapfuye acarambwira ati guhera none ngo hayitangazo ngo sinkiri ku kazi kandi sinzogaruka iyo narize nkutigeze akizwa kuko narakunda umugabo wanje we n'ubu ndacamukunda kandi sindasubira kumubona ntabwo urasubira kumubona uyu munsi ntabwo ufite umugabo ndamufite utari uwo nguwo we wanje ujyo nyene ntari mu rugo ntabwo ari mu rugo oya hinji ivyo bimuga Imana yambwita inzohita mukuraho kandi yahita ibinkorera wese utandukana n'umugabo yanyandikiye ati ndagiye arantelefona ati bye nambari bya bintu Imana yakubwirira bikoze sinzogarukiye ndarira ndagira gahinda ndumva ibintu vy'amarira nto y'amapfiranda amarira y'amapfiranda murayumva amari utoshora kubwira umuntu yego umwana wanje ntomubwira abana ntunze nto bibabwira ko nari ndabata abanyeshuri imiryango abo tuvuka nto bibabwira ibintu ntagira izina niyita kuko kuvuga Imana yavuze bombaza bati yavugiye wumva byari bifite izina yavuze ko mugomba gutandukana bati ndababwiye ko tuzotandukana mama Jane Imana itandukanye abantu kwibahuza yambwira iti mirimo ngomba kugukoresha iyo mirimo ndayizanye mu rugo nawe yomera guke nareswe kitamuhinduye aho kugira ngo yatandukanye yambwiye ngo ndoye kumwigisha kumuhindura ntivyihuse umutima we n'urutare uragitahura afite umutima ugumye yego kugira nzomushitse kwakiza wamusabi nzomwigisha nka Nebukadineza yari naniwe guhindura Nebukadineza mumaze igihe kingana iki mwaratandukanye myaka 10 no n'amezi 6 neswe icyo uvuga ko wubatse ufite umugabo kandi turuba mu mutima ni wubatse mu mutima ndamukunda kandi nawe nyine arankunda kandi aragukunda kandi mutabana arankunda muherukana kubona ryari mbona kubone kuva icogiye mu kwicumi kwa 2015 ntabwo munajya kubona uzi gute ko gukunda cyangwa nawe umukunda igitondo n'umugore ni gatatu ku munsi naho yaragifite telefone no ntiyajyama atambwiye ati wajyanye neza ntiyavyuka atambwiye ati wavyutse neza ntiyabaho ataza makuru yanje kandi Imana ntitwaba mu gihugu kimwe yaragenze u Rwanda yaragenze Kongo yaragenze Uganda yaraciye mu bihugu bine kuko Imana yambwira iti nzomuyerereza kugira nsavye umutima wiwe nzomuteza ubukene nzomugira nyarucari ndamwatsa akazi ndamugira umuntu akenya nawe nzogutunga mu buryo bubi hanyuma nongera ndakugire mu buryo bwiza ariko ngwariza ibimuga uyu munsi ufite ikizere cy'uko umugabo azagaruka ahubwo kirahamye muri jewe ko kuva umunsi agenda sindasiba kubivugana n'Imana iguma imbwira iti nzomukuzanira ntamukuye ko n'ugwara go ku rutoke nzomukuzanira ameze neza none se iyo muvugana kuri telefone akubwira ko yahise yemera ibyo byose by'iwanje ibyo namubwira tugapfa tukiri kumwe ndamubwiye nti bya bindi birabaye
yahise ambwira ati mbonye cankuye mu rugo, ambwira ati bikore neza ntigucisha aho yancishije. Umva neza tudakundanye, nambara uruhinja, nambara umuntu afite ubumuga adahaguruka ameze nk'iyo ntebe duterura hariya uwunda, ambwira ati tora ubikore neza ntikunyuza aho yanyujije. None se wenda iyo muvugana ntabwo ajye kubaza ati ariko wataha, cyangwa ngo mubaze uti kudataha waje tukibanira ko dukunda? Sishobora kubimubwira kuko iyo tubivugana n'ifise ukuri kurusha gwiwe. Imana ibikirambwira iti nibi n'ubu nyene ndamupimye ndabona toshobora akazi kawe. Kandi n'ubu karacari mu rugo mfise abantu benshi bagwaye ubumuga, impumyi, ntabomba naravyaye, nta nico dupfana, byo bigoye kubabamo. Yego. Ico umugabo turakirenganya. Uragitahuye cyane. Uragitahuye. Ikomereze na gitahuye. Nukuvuga kumubaza makuru yiwe. Yego. Nabo nyene yambwiye ati ndababara, sindabambika, sindabaguriye ivyangombwa, sinigishije umwana je ntaco mbamariye mu myaka y'ubwa mbere 2-3 akigiye ni 5 atari yakira. Namubwira nti wige ku munyeshuri atatanga ransiyo mu nzu. Umva je navyakiriye kurusha uko avyakiriye ko je nabivuganye na nyene isindi juru. Urabitahura? Nabitahuye. Wabitahura? Yego. Ariko ngira ndakubwire ku rukundo nakunda umugabo kumurekura vyarangoye. Mugabo uwo munsi ndize cyane niho naringeze, nagiye mbona abahanuzi binjira mu nzu wanje saa 5 z'ijoro, ndiko ndarira sinanashobora no kurira mu musoza koroke nkaya ndiko ndakorora, numva umutima utera ukamega ni tension yiduze. Ariko njamo n'abantu baduze baraza muhira nta protaye yari kumwango kwirembo, ndamabaza ntimuje kugirane none, baca bambwira ngo bari kwatamba umuziki kwisoko kutababajije ko twe turiyiziye mu nzu. Hanyuma nyene baca barashika mu nzu basenza bari mu ntebe nkuko Imana icibacamo, irambwira turampindutse, urampindutse mzu y'abantu aho baryamye kubatuma ngo bakumbwirire urampindutse, ivyo twavuganye sivyo ugize, eheraba urampindutse. Wa mugabo ndamwicirije muri yashuri nakubwira nawe ngomba kutangura kwasha nakazi, none urampindutse nihanye nk'utigeze ikibazo. Ndabwira Imana ntimana uzunzigamira umugabo utanyita umupfakazi, ntamana ikihema ngo namuhamvye, ntabona serekeye irimo ikiziga, uzumuzigame gushika imyaka yose uzogomba kumuma, uzomunsubiza uko Imana nawe ikoma. Ico yanditse uragitahura? Imana ntawe ikoma. Iyi yisakaye ubwiza n'icubahiro. Iyi yaremye izuba ikarihagarika mu buryo tutazi, ikarema isi kayisanzu kwiri, ikaremera ibiyaga ikabishingira urubibi, iyi hagaritse ijuru ku nkingi tutazi iyo buyavuze. Ibigoye yivuze ikintu iti ni kibi. N'igihe nagira inda y'umwana wa mbere yambwiye ngo ndaje gutora umushuzo mu nda yawe, ndasenga yonzi nayo ntazi, ariko ndi mu ivyarimbira iti naho senga gute nka Mose na Eliya bijya ndabikora. Umwana ahita yigendera, irambwira iti ndamutwaye, umwana arapfa. Urumva ndiko ndakwereka uburorero bufatika ku Imana ikomeye. Igombye kukwifatira gutya ikujana y'ugomba, ariko none ntitubibona none se mwisi, ariko nuko ndakurambiye. Oya nabwo ndambiye. Urabitahura? Ndikubitahura. Imana yimbura itanga urupfu ku mugeni yarayashatse, igasiga ikimuga canke umukecuru w'imyaka 100. Ese kuki bikora? Umva idakomeye. Kuki bikora gutyo se? Ibikora gutyo muwe kubera umana bwayo. Kode y'Imana nta uyizi. Ibiharuro by'Imana ikorera ko tuyizera gutyo, tukayizera icikoze, tukayikundira ivyo dukoreye, tugahamya ivyo yakoze, ariko kode ibiharuro by'Imana nasanze ari Imana, ari banga ryayo. Imana rero kucyemera ibikomeye, kucyemera bitari byiza, kukibyemera kuri bamwe bandi nibyemera, kukiyemera ko duhamba umuvyeyi yaheje kuvyara uruya rw'ibiro 3 ruri kuraboroga amabere acunduguta amabere amashara ijura byumva. Ukukomera ku Imana turakumvikanye. Narayihebeye izitwa Imana, iyacishije mu nzira naciyemo jewe n'urukundo twakundanye kuva mu buto. Yesu naguhezagire. Murakoze cyane. Hanyuma rero naciye ninjira mu bihenyezi na bya 2015, mbona ikimuga kimwe umuntu arakizanya ati Imana irambariye, nanje ndamubwira nti yari yarambiye shiraho ndoza ndambika kigira ibintu byose aho kiri, nsoroma ibigori byo kotsa ngasanga arabihekenya ari bibisi kujye kwikoko cijamba. Ari umuntu nyene bahebeye mu cumba bari barashize igufura imyaka 10, uramukiza ndamutahani wabo, ndabwira abantu b'Imana benshi nimuze mumfashe tumujana. Mugabo hagataho ndinjira mu ruhamo gw'ishengero, ndinjira mu ruhamo gw'intwaro. Ibi urabitahura? Uruhamo ari ubwo ni uruhame. Uruhamo
kwangwa mu rwango urwango okay yego amashengero aranyanga kandi nta caha bakoze yego mu byo bizeye ako kazi kanje nta birimo umva ico bakojeje narabakunda mu ntwaro muri leta ndahigwa bikabije kandi sinababara ngo ndabatekwa ibiraki namenya ko jewe ndiko nca mu nzira igoye ariko Imana ingabira ubushizi bw'amanga ndabibamo neza mu ishengero ndabibamo isegereza nasegereje ntajyo no kubwira inzara nagize ntayo no kubwira nayo ifite ibirongira bidakwira 35 kuko ubuzima bwanje nahinga ariko mfite ivyo bimuga sinahinga naho narara ndimye ahantu kuri muravyumva nkavuga ngo nzotera nasanga inyuma y'umwaka aho narimye harabaye ijambo narabuze umwanya ngo haje ibimuga kuko namuzanye Imana yambwira turye ntunamweraguze twe nawe turasangira akazi na wewe barya nta nikibazo barazanye umwe arakira agenda wa kabiri agenda wa gatatu aragenda uwa kane yaranduhishije Imana ihitimbwira uyu ni wankorera neza utidodomba Imana irakunda ibikorwa by'ubuntu ibikorwa by'urukundo uracumva iki Imana irakunda ibikorwa ukora wumva umutima irabwira ngo ni wabikora uvyumva uwo rero ibintu byose nyene yabigiriraho kandi yari umuntu ameze afise nk'ibiro 90 umwana yamugayangana yigane mu 9 yari afise ibiro biruti byo gwawe kandi yari umushinga ntaye nkuko urumva nk'umuntu w'imyaka irenga 20 acambwira ati reka kuntwenga uwagira kane ati reka kuntwenga 2019 mu kwa gatandatu ati reka kunseka jewe ivyo ntibibaho je sinzokira ndava mu rugo ndagenda wewe ungana mama ntubona ko nkuze sinokura impuzu mbona uwo mwana wumva atari kakoresha ubwenge bwiwe mugo kuva ku kirenge gushika ngaha naho yagwara uruguma ntiyamenya ko rufise yari mibinyanya ntabwo yagumva jewe yanshikiriye ari kwigikomera igisebe kijejeta no nashobora kuja kugura imiti nkaza ndavura mugo yambwira atasimbabara mugabo nsenze ubwa mbere ndabwira bene data nti ngo mumfashe Yesu nabaho umugisha njamo nambwiye ati kumano ndabyumvise kukuguru gato ndabyumvise ivyo guhaguruka byamaze amezi 6 mugaye ivyo ukumva yo hagara kuri shezero nanta akayihaguruka ko ku mabeki yakabihagararamo akagira icizere byamaze igihe kinini ntivyangoye hari ikintu abantu menye batarumva neza wowe abo bantu barabakuzaniraga ukaba mukabana warangiza ukabasengera bagakira bafite ubumuga bishoboka gute kubera Imana nakubwiye ko de Imana ari ndende bwabaga ari umugase bufatika mugabo bagwaye bakuze okay mu bantu bose banciye imbere y'ibimuga nta numwe yabuvukanye bagwara bakuze umwana yigana ivyeme akaja abona aramugaye baravuje mu bitaro bitani Bujumbura kwa Kamanfu kwa muri hôpital wa Karede Princereja baratuje barapfungiwe mu bitaro kubera amamiliyoni menshi bananiwe kuriya uwo muntu rero ni Imana yantumbereza ko aca nsanga ndamufise n'ubu munzu ndaca abafise imyaka 10 n'amezi 3 sindashomera ndacari ku kazi k'Imana ufite abantu usengera unafasha n'impfuvyi gute rero ubafasha gute urumukire bingana gute ku buryo nyine ubafasha kabatunga kuva mu mwaka 2015 bagumye banzanira abantu umuntu wese umwe havuye akize undi yacavuga ati akantelefona ati Imana mbiyo ndakuzanira umuntu baranzaniye abantu bakira bagenda nanje bambwiye bati Imana itubwiye tukuzanira umuntu narabinezererwa ko nanje yaba yarabimbariye itijane witegure ndakuzaniye umuntu ikabimpa mu ijwi ry'inzozi nkabwira Imana ni Imana nsenga bizocahe ikambwira iti ndatumye umuntu kumukoherereza none umva shitse hari ntati nabangigira hari amatati hari ibibazo nagirana n'Imana naca nashe nakazi yo gusenga no kumoza no kumufungurira ivy'Imana impaye mugabo ngira nakubwiye ko na Kenya ibi vinarimiye abanyagihugu gukorereza muravyumva guca ingero okay no kujya guhingira abandi kugira bamuduhera urabitahura ibyo turi kubitahura muri koko murabitahura ibyo byo kurima inkomezi zashize zigashira kuko nakubwiye ko nari naragowe cyane afise ubuzima bubi mu muryango wanje barantaye umuryango w'umugabo barantaye naho duhuriye mu isoko nta bavuga ati yamba
noneho naho nababona naje numva ubwoba nkinyegeza ariko Imana yaziransigira bene data basenze igatoramo bakayiti ni mugende mu mufasha akako urakumva sinigeze mbumwe n'ubusindi jenyene baransigaraniye abana mu nzu kuko mfitamo abana b'imfuvyi yahavuye Imana imbwira itumva ndabikoze neza iti ndakudugije akazi sinzosubira kuzanira umwe harageze igihe ngira batatu harageze igihe ngira imfuvyi harageze igihe ngira n'uruhinja ruheje kubura nyina ruvutse yego kandi ataco dupfana ntazi niyo ruva ariko ikababwira iti genda mu mushire nicaye mu nzu nkarira mana uruhinja mana iki kimuga mana uyu musazi ikambwira uzobana nawe muri kubitahura yego ubwo nibwo buhamya bwanje nabitanguye 2015 abantu baciye mu nzu kwa Jane nabo novuga kuko si 5 si 10 bararenga bafite ibivyimbe vya hano afite uburwayi bwo gusara bagatondeka ubwenge bakisubirira iwabo nubu nyene mu kwa gatandatu hari wona arungitse yari afise ubumuga nyene adahaguruka n'intoki zimezuku yari umwana w'imyaka ndwi namwakiriye ninjye ndazimutamika nkagobera umuntu nkinginga abantu nini mumfashe nuwo muhungu yangoye kugwaza cane hariho umugabo tubana yahimbebe umwana w'umuhungu aravuga ati ko ari Imana ikubariye nanje yarayirambira ndakuzanira umusore agufasha agacaza kamfasha bigora gute rero byagoye gute byakunze imirimo y'Imana ntabwo yoroha biba bigoye amusuzi narize ntayo yego nzara nashonje ntayo agasuzuguro nabaye urakumva agacokoro nagasuzuguro natwe tukita nakonzi urumva umuryango w'umugabo bavuga turya n'igipfu uwo mvukamo mama yari afite abana 8 nabo barabyaye bararondotse bakavuga ati urya n'igipfu ubuho n'umusaza atunga abasazi bambonye nkuko nimanza nibazintumira bakavuga ati wa musazi urumva byaba bigoye kandi nta cankura kwiryo zina ndiko niruka n'umusazi n'imigozi ntamo vya kuki bakwita umusazi rero ariko none uriko wiruka inyuma y'umusazi mu muryango wacu nta musazi haba mu muryango w'umugabo nta kimuga kiyavutse ubwo bakabona mu nzi wanje harabasazi barara baraboroga gitondo n'umugoroba bavuga ibidatondetse wumva umanzi wawe yoreka kwita umusazi wumva ko kazina hari ico bari bambeshe iryo zina ndagemera baravuga ati ntakomeye ujya ariko Imana irambwira ngo nje kugusubiza kwa gatima ari umudamu waduhuje w'umunyarwandakazi wampamagaye mama Joye yitwa Joyeuse yambwiye ko yaravuye iwawe yaravuye kwakora iki nawe ari mu bo wafashije oya n'umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana yabwiwe n'Imana ivyanje yego Imana yaramubwiye tujye amafoto kuboko mutware mu Rwanda narabimwemereye uza mu Rwanda mu ruhe rwego acara telefone ati Imana ikirambwira ndakujane mu Rwanda ufite ivuga butumwa ry'ubuhamya hari ivyo waruzi nahubwo wewe urakoze uri nk'igisubizo canje ndabimaranye imyaka irenga 8 yarenga 9 kuko yabimbwiye mu kwa gatatu k'uyu mwaka uheze tumaze umwaka twe nawe tubiganira urya rero ni wabizi yarabibonye arabizi kuki ugomba kuza mu Rwanda Imana kuki yakubwiye kugomba kuza mu Rwanda no kuvuga Imana ugomba ko mupfa ikintu uyibaza ngo ivyo koze nibiki uragitahuye ikimvuze yego kubera icyo bikoze kubera iki ugomba ko muca kubiri nayo muca sansanike uyibaza uti kuko bikoze yobu wenyene yayibaje ngo kubera kungizuko yamubwiye ngo ariko tuyatuntu twawe yatwise dukimana nkojeje mu rutoki guruherereza urantahura yego turiko turumvikana urumva kuri internet bazovyumva Imana iramubwira iti aho nashinga inkingi z'ijuru uzaho zishinze je rero kuba Imana yancishije muri iyo nzira nta kode nashizemo nta biharuro birebire urumva ko ntanize nayizeye ko ari Imana intangaje nkabona imbwita umugabo wawe ndamukura mu rugo ko ndamupimye umutima ntiyonkorera ivyo ugomba konkora kandi sinohomba imirimo muri wewe ntegerezwa kuzokuramo umusaruro w'imuga n'impumyi n'imfuvyi nahise nemera Imana mbonye nkuye ku mugabo n'urukundo nkunda umugabo jewe yego kuko namusengeye igihe kinini Mana uzumpa umugabo nkunda bivuze ngo umugabo wawe wamusimbuje abo bafite ubumuga yakuye ikirenge mu rugo ya telefone ati sinzogaruka mu rugo nanje Imana imbwira iti nivyamye n'inkoze bukeye bwaho haza ibimuga nabwiye ngo no biracaza
niyo ndamutelefone ndabwira nteko utunganye neza wo kuyanye neza wo kuzuye mpwemu yera ukaza tugakorera Imana twe nawe acambwira ati Jean imihamagaro ntisa nanje umuhamagaro wanje numva atari ati mugabo yobingabiye Imana ikansenya umutima ukoro nanje nkabikora kuko ndagomba kubana nawe we nta gufata nk'umusazi kuko ndabikora nta mwaka numwe nta kwezi nta n'isogonda ni mu mugabo wanje yigeze atantahura iyi myaka yose tutabanye wavuze uti none mubanye gute kubana hari n'ababanye mu nzu bankanye ariko je tutabanye dukundanye nto muvanga amagaciro nawe ndamuhagaciro iyo myaka yose irashize mutandukanye mutari kumwe mutabana nk'umugabo n'umugore ariko dukundanye ariko ukavuga ko mukundanye cyane naho ndamwiyumvira kwicane uyu munsi ngira bararongoye nkabyiyumvira nk'uko pampa message y'ijuru ibijiti reka gukebya mumaze imyaka 10 mutabana n'amezi 6 ariko ukavuga ko mukundanye iguma imbwira Imana ntimuranabona ati nuwawe ntimuranabona muri iyo myaka 10 reka ta none se ariko tugize ubushobozi twobonana ikibazo dufite n'ubukene kandi babashe kuza mu Rwanda mu Rwanda ingene naje nta nivyo nosigura Imana ntuyibwira uti kora iki Imana nk'ubu sino ishinja ntizana umugabo kandi igomba mvugiha ubuhamya umugabo wese ari he ari mu gihugu ari mu Buganda uko ashoye kuza mu Rwanda se kuki tagiye ubushobozi bwo kujya muri nabikubwiye ubushobozi bwo kuza mu Rwanda yabungombye mu mutungo wogira abantu bose baze bumve ugukora kwayo no gukomera kwayo umunsi nawe izogomba iti akebye ikirenge gato yaje mu Uganda abonane n'umugabo sinzoyirogoya naho nyene izobinkorera ntabwo utekereza ko yashatse undi mugore oya Imana yarabinyankiye ubwo ntabwo waba wihenda umugani wanyu navyo nzi ariko ivyo navuganye n'Imana yarabinyankiye ntiwigeze umubaza uti se muri iyi myaka 10 ntabwo urashaka ndabimubajije nkabimubaza bikamutera umujinya ati woraba ibibazo naciyemo by'ishure y'Imana sinari gushaka ivyo ndabimubajije Imana turabipfa indabijisho ribi imbwira iti kuko umugore ameze gutyo ubwo gukora Imana ntabwo bigoye biragoye gukora Imana ntabwo bigoye gukorera Imana neza Imana wo yumva amashengero bayigusomera nawe ukisomera ukavyizera mugabo gukorana n'Imana iryo jambo riri mu Abaheburayo handitswe ngo kuko dukorana nayo ijambo ryitwa gukorana n'Imana riba rigoye nukuvuga mpereje ico ciyumvira kuravuga haciyumvira ku mugabo mu gatondo iryo zuba rirenga yambwitireka geza hugejeje n'umwana yasenze kuko yarakuze sinakubwiye hagataho umwana harageze igihe arambwira ati sinshobora kubana n'aba basazi yiga mu wa 4 nawe arahaguruka aragenda mu muryango mvukamo arababwira ati mama afisa abasazi sinshobora kuhaba acaragenda ariko Imana irambwira turya sinda mukwaka ndamugarukana vuba yamaze amezi nk'abiri icira mu ngarukanira umwana rero irambwira iti nzomuzura agufasha ko kazi je umwana afisa mfasha ko kazi abikora neza nk'ubu ntari hari muri vacances arambwira ati gumiyo umwana amata yiwe ndayashaka Imana yamfashije abo wasize mu rugo turiko turabikorana neza usengerwa mu gitondo saa 7 mugoroba ndiko ndabikora uragaruka ngombore nje kwishuri Imana yandokoreye umutima w'umwana kandi nubirambwira iti n'uwo mugabo ngira ndamukurokore ndamugusubiza kuko ibi byo gushaka by'umugabo n'umugore ishobora kubimpa byoroshe ishobora no kuncisha mu nzira z'inzingo niki gituma hari umukobwa azopfa tubatse kandi abandi bubaka bari muri 15 n'ubugombe bw'Imana ariko jewe cyatumye twe n'umugabo tubaho gutyo nivyo bimuga ntacu ndamushinja ntabwo mukumbura cyane mugabo mu mutima mu mubiri tuca tubipfa nayo urabitahura urubatse wenda kubona nayo numvise umubiri wogomba umugabo Imana imbwira itigeza hugejeje nje muri wewe nzanye Barafu nje kukugira frigo nkacambaho ntiyumvira umugabo ukumva ubaye frigo se koko yego kutamwiyumvira no kuvuga santima z'umugabo irazinkoya nese utekereza ko we umubiri we ntabwo ari frigo
ntabwo ufite ntabyo ni ukuvuga mu muhamagaro wanje sinoyibwira nti uriya mugabo ndayibaje Mana umugabo ikambwira iti nzomugusubiza ndamubitse ndiko ndamwigisha ikanambwira iti ndabigejeje kure nawe akantelefona ati ndihanye inzoga nkamubwira nti yari yambwiye ko ibigejeje kure agasubira akambwira ati nabatijwe muri Pantegote nkamubwira nti muri ADPR nkamubwira nti ibyo byose kirabimbwira ambwira ati nanje ndiko ndadoga kuri etape par etape si bibi turiko turajana igihe kigeze tuzobonana yego umva muzabonana umva uzishima gute cyane ni ibintu numva nocira kuri internet ndamubonye umugabo wanje ari mu rugo mu bana none zego ko ndamukunda ikintu uzamubwira umuntu ushobora gufotorera ikimuga nakiriye kigira umwanda mukuru n'umuto mu nzu akambwira ati mama Jane yoboka ntucishwe mu nzira Imana yacishijemo ko mwakjanye nayo neza yoboka yikorere nkamufotorera gahinja kari kwimvanda kakamayibo batazi yo nkuye akambwira ati bikore neza umugabo wanje ndamukunda kandi mutabana yego ndamukunda mu mutima cyane nta mugabo mwisa muruta hari abagabo bigeze kunshaka nyuma yuko agiye nyuma yuko agiye bambona nkenye bakavuga ati Jane uwo kugura isabuni akakugura imyenda myiza akagutwara mu modoka izimvye uwo mugore mwiza wawe twumvise umugabo wawe yaragutaye ako kanyenye naca ndamutelefona kuri ka telefone gatoyi nkamuhamagara papa do nkura ko uyu mugabo kuko numva umenga ndanamwitabira umenga we wapfuye nyamugabo agaca ahita yiruka kavuga turiya mugabo nambara umusazi babaye abagabo babiri bapfakaye tubana hafi bagushaka Imana rero je yaramunshizemo yaramunshizemo nta kintu na kimwe kimundutira ubwo sibyo yibwira kandi we yaragiye mu zindi nzira nta nivyo ngomba kwiyumvira ivyo kuko urukundo rufuka ibyaha byinshi niko Yohana yanditse urabitahura umuntu umukunda ukamukunda urukwije ibiharuro rupfuka ibyaha byinshi rufuka ibyaha byiwe yoba yarakoze ibyaha nta nivyo ndamwitaye ko nitaye ko iyo twayanze amakuru menshi yawe nitabe joyeuse umwitabe ariko reka ndabireke yego reka dusoze ikigali nkuru yanjye ntadusoreje isomo rikomeye wakuye muri ubu butumwa Imana yaguhaye irihe mama Jane numva abantu bose no basangiza kugira urukundo kuko Imana ikunda ikimuga mu yandi makuru Imana ikunda abantu bose Imana yo tugabira urukundo je nka jewe kuko ndumugore ndumva nosengera Imana nosenga Imana abwira ingabira abagore n'abagabo nabo twabyaye bitwa uruvyiruko Imana ibagabira ugukunda kuko Imana ikunda umuhoro ikunda utunze Imana ikunda umukene ikunda uri hejuru Imana ikunda ikimuga ikunda utambuka neza nukuvuga twese turuvyara rwayo je nivyo yanyigishije Imana je Imana yanyigije gukunda ibintu bidakunditse ariko umuntu aruka mu nzu utagira isabuni uhavuja guhingira abantu kugira baguha amahera nimugoroba ugura isabuni ukoropa iyo nzu umumesere Imana yigishije gukunda uruyoya gwabuze nyina guruma ibobo utwana twagwaye twabyimbye gutya amatama urumva je ndumva nobwira abantu ko bakundana kandi na Bibiliya irabinyemerera ngo tugirane urukundo niho abantu bose bazogirana bazomenya ko turabigishwa b'Imana tugirane urukundo tutitaye ko ari mwiza canke mubi tutitaye ko ari kimuga canke atambuka tutitaye ko afise vizaje mbi canke nziza kuko abantu batagira vizaje zisa ariko Imana igabira abantu urukundo banyumva nivyo jewe numva Yesu yanyigishije muri inzira twajanye mu Imana kuva umunsi mvuka gushikana bugingo n'ubukanda kuze Imana data wa twese ingabira abantu gukunda gukundana kandi Yesu nivyo yatwigishije ngo nimwagirane urukundo bose urumva ntiyacaguye yasobanuye bazoca bamenya ko murabigishwa banje Imana ingabira urukundo je yararungabiye sigaye nje hano nkamanika amaboko nti papa Yesu wararungabiye kukitarungabira sinotunga uruyoya mfise amahera 4,000 y'amahera amarundi kutabyumva uruyoya n'uruhinja rubuze nyina ntazi yo ruvuye
abantu nahora ngurira udukara nahora ngurira udukwi bashoye ariko bakabona babuze umuvyeyi bakikorera uruhinja bati wa mugore yoturerera kandi Imana ikaronderera hagati ubwo ruhinja ndagwakiriye abagore bose bitwa ko bafise ubuzima bwiza ariko ntimubabona aha mu Kigali abantu ashobora kuba nyene afise ubuzima bwiza kamodoka keza mu rugo bambwira bati ngo hano tugufashe nkagenda bati ntibikunda we nta ruhinja uzorera ruzokugwa ko n'inzara rugwara insogi ama intestin uracumva yego kubera inzara canke yamara canke ugenda urasegereza uwe mayibo mu gisagara ugenda nyene ntoya twe n'Imana twavuganye uwo mwana yaranyoye amata zimvye reference n'amabibero meza araba umwana w'igitangaza ndaza kumukwereka ku ifoto ushikaho no bari umwana w'imyaka 2 n'amezi abantu bamaze guca mu biganza byawe Imana yohereje ni bangahe ntabona harura kuko haraho muyinga haca 3 haraho mu kwezi haca 4 nk'ubu muri uku kwezi kwa kabiri barateruye abagabo 3 barampamagara ati ngo turabire umuntu ko yapfuye nuko ariyo ntoya ndiko ndateka ivyo abantu ni mu mbabarire baranyoreza gose bati zuriruka ntoya ndababwira nti reka tugejane ntaco sanga umukobwa yapfuye yapfuye pe itwa Claire ndababaza ni biki none ibi byabaye ryari ngo saa 9 z'ijoro mbwira abantu ntireka nsenga iminota 5 canke 10 mbwira Imana ntimana ko twavuganye nawe byinshi uyu mwana mu mpemburira umusubiza ubugingo wereka aba bantu kuriho nja mbonagize ngo aravyutsa arandavye ndamuhamagara ntiyitaba cambwira abo bagabo narifise akazi kenshi mu rugo kumesa nari kumwe n'abantu ni mu nterurira uyu muntu muri 3 mushikane munzi wanje ndamubazanira nabo maranye umwanya muto njabona sinosigura nico twapfa na leta bambwira ati n'ibitaro uracumva ikimvuze bambwira ati ibi n'ibitaro by'abasazi okay aha ibi ubushozi wo hana bakuzana abantu benshi n'abapfuye Yego bagakira abandi bakazuka bagakira no kuvuga si ivyo abayaravukanye yego no kuvuga mu Burundi reka mvuga iri jambo ngira muraza kuri hanze hari uburozi bwinshi okay buretse gato nkubaze tuvuga kuri Claire n'abandi ugiye gutyo ugasenya umuntu apfuye akazuka ariko ari ibimpaye ari Imana ibiguhaye itabimpaye ndareka bagahamba n'igihe ca Yesu yarazuye razari imva ntiyazugaye none se uwo Claire wenda niwe dufashe urugero yaramaze igihe kingana cyapfuye oya yaragwaye kwa Mungu barampamagara ndababwira ko mfatiriwe ku cyumweru hanyuma bukeye barampamagara ndababwira ko mfatiriwe kuko nza ndavyihoza ntimana itambwiye siniyobora urabitahura noneho kwa kabiri mu gatondo mbone baraje kuntora batubone twirigwa turakugora ngo turabire ko yapfuye dushire muri moroge ariko nca ndagenda senze iminota 10 mbona Claire akakaje kuboko okay waramurebye usanga yapfuye koko na ibimuranga byose vyitwa ko yapfuye bambwira ngo bimazemo amasaha 5 kuva saa 9 z'ijoro yaramaze amasaha 5 yapfuye mugabo bari bamushize ko imigozi baboshe yarabumusazi abo muri myango amena ibintu mu nzu ndababwira nti ni stat y'abadayimoni uyu ntiyapfuye reka dusenge ndabe senze jamona bigenze uko ndababwira niterura baraterura atani binyanya kuko muri leta bahavuye bavyemera ubu muri leta baravyemeye aho babone izo mpinja baravuze bati nukuri nta business uravyumva yego ndabyo nta rudandazwa aronderamo ntiyari gutunga abana bagwaye bazingamye uyu mugore n'umuntu w'Imana ivyo rero barabingiriye hashize imyaka irenga 3 kandi icyo gihe leta yarakurwanyaga nayo yererere hari naho nababwira ntiyako nicwa n'Imana nicwa na leta nzoje mu ijuru nk'aba Stefano oya nkaca ndababwira ni zanisho kimuga turajana mu gipolisi naho mu mfunga je ndamusengera nkababwira nturiya mugore uriya mama Guido umugore twabana ko afite akabari mu nziwe yabamo ko afite akabari yahinduye inzu yo akabari ko mu muretse uriya mugabo ko yagize yororero ry'inkoko ko mu mugendera n'imfashanya uriya ko yagize projet ingurube ko mu mukunda ututumuga ntavyaye ari co ndabatwaye je nicwa na mwebwe hako nicwa n'Imana kazobura ubugingo budashira rekata Imana yangabiye ushize bw'amanga ntoshobora gusigura nkababwira nije gupfa n'umwana umwe Imana izomunderera none se wenda abo usengera bakazuka kwa muganga baba bemeje ko barabirukanye bemeje ko bapfuye baba barabirukanye batigenda murabe ingene musenga bene ibi ntavyo tuvura none se uri mushiki wa Yesu oya sindi mushiki wa Yesu umukobwa we sindi mushiki wa Yesu sindi umukobwa we na jewe hari abagore bahora baza kuntura ibibazo bati ngo ziratunaniye turasambuye umugabo yangiriye ibi nkabwira ntayiko nanje maze imyaka 10 ndamukunda ntanamubona we yabikugiriye nijoro mwari kumwe hirya ejo subira mu rugo wubake
baca bambwira ati ntituzogaruka bariko baratwenga mugo baderanje bati twari tuje kuraba Imana iteka nahirira twebwe turasubiye mu ngo twubake nukuvuga nyene nsanga ndiko ndafasha imitima mu buryo buna buriya kandi na wawe warasenyutse wanje ntiwasenyutse urumva wanje ntiwasenyutse kuko nyene kubaka turabanye naha mukuza ngaho Kigali twaje turayaga muzima kandi naha njyanye irambwira amakuru nibi biganiro dukorana irambwira iti ndabirimo irakubwira iti ikiganiro kigenda ubwo uza hano ku nkuru yanjye ikiganiro bakita inkuru yanjye uza hano ku nkuru yanjye Imana yarakweretse ishusho y'ikiganiro yarambwiye iti ndabirimo Yego. Isura yanjye wari yibonye. Oya isura yose nayibonye ariko yarambwiye iti genda ngoherereje mu Rwanda ndabirimo kuko Imana ntivuga nka president atanga amakuru kuri televiziyo ivuza akajambo kamwe mu yereko ibivuza amakuru menshi kuwizera ivuza akantu gato muri vision yakweretse ibivuza amateka menshi ucugenda wishimye kuko Imana ikomeye hari cyo yakonyeretseho cyangwa yakweretse ku kiganiro oya yambwiye ko ngenda gutanga ikiganiro imbwira ko iyoboye ubwo rugendo ariko kunyereka wowe canke urya canke abandi ngena ndacago miyanda ntavyo yambwiye ntabyakubwiye yambwiye ko iyoboye akazi kanje gusa umuntu wagutangaje mu bo Imana yagukoreshejemo agakira akazuka hariho n'umuhungu yambwiye ati uwo kubwiye yari ameze nabi cyane bari barafungiye mu bitaro kubera amahera menshi yavuriwe baravomye ibintu mu mugongo byaranse namubwiye ndi ni Kigali ntumviriza niba natanga iganiro canyu bazonsaba ibihamya rondera passport uko usigaye ukorera amahera ati kuwa mbere ndagiye muri pafe kuyikata nukuvuga nyene nta nico biba bintwaye uwo Berize yaciye ambaza ati najagute kubera ikibanteruye mu ishuka najyamyemo nijoro uru rugo ndimo ni Rwanda mugira naje hose uwo Berize we uwo Claire bambi umwe nakubwira baterura ciya kirarigira n'umunyeshuri ari kwishuri ni benshi bakado bari kwishura abana benshi bari kwishuri icyo gihe bari bamuzanye abari bazanye uwo Claire bavuduka biruka kugira sinda no mu rugo ntibahagarara ntibansezera bati baye babibaza bati tugateba arigarura mudusubiza bari bamukuzaniye yapfuye babonye azutse mugo narabona udusinye babonye azutse byagenze bite bambwira bati bijya n'ibikorwa byawe byo gusenga twe byaratunaniye babandanya nambara baboregwa nambara pagane bagumana ibyaha byabo naha dusoreje ikigani nkuru yanjye nicyo abwira buri munyarwanda umurundi numva runo rurimi rwacu niki wamubwira dusoza ijambo wumva utagenda utavuze rikuri ku mutima ijambo rindi ku mutima ega narisoje navuze nti dupfundike kuri iri jambo unyumva wese mu rurimi azasenga Imana imugabire gukunda kuko ari go rufunguruzo cyane niyo kode nukuvuga ibiharo byo muri banki tubigendana mu mutwe na mode passe yo muri telefone tubigendana mu mutwe ariko je cyo no sawa umutima unyumva wese Imana itugabire gukundana Bibiri tubwira ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu ugukundana atari ubibe hari abantu bakundana akavuga ati ubwoko da jewe byasha no bivuga ubwoko bw'iwanje ntabwo nziko ndo mu Kristo gusa yego turasoje dusoreje hano ikiganiro inkuru yanjye hamwe na mama Jeanne turutse i Burundi Imana ari mwuhereje kuri frontiere ya Tanzania narindemeranye imyaka 10 imbwira iti bibikorwa uko nararira fisi ico kimuga Imana ibankiriza naramaze kumererwa nabi mugabe inyuma y'imyaka 3 Imana yarambwita nje kukwambika ako sinogasiga nje kukugaburira nje kukwambika nahitompa breba y'umukate nahitompa isamage naho ntogi inyama z'inkoko na sindasubira gukorereza nyuma y'imyaka iniheze Imana yagira tuma abantu timushira ivyo yambara nkabona barabinzani mushira ikambambiri nkabona barabimpaye ariko ubu nagenda mu mihanda amaguru masa nje gusenya uduka intoro urudukaraho baturiye amakara nari mayiwo kugwego ariko urabona ko Imana yampinduriye izina yaguhinduye izina urasa neza uri umubyeyi mwiza ngire ndirimba akarimba ijambo rimwe ndabonda batebeje yampinduriye izina yampinduriye amateka yampinduriye izina Yesu yampinduriye izina yewe yampinduriye amateka yampinduriye izina
Imana yampinduriye izina yampinduriye izina ndambaye abana bari mu rugo barajya ibiharage n'ibijumbu n'ubutsima bw'ibigori n'ubw'imyumbati abana bari mu nzu Imana yanyubakiye akazu mu rugo umugore umwe yasanze mbosha umusazi aravuga byumvise ati ibi ntibibaho anyubakira akazu mu rugo kamati makeyi akagira keza kurusha niyo mugabo yasizemo ndaryamika abana baticura umusazi mu bongo waje Imana yampinduriye izina Imana ishimwe yangiriye neza sinkiri uko nari uwo fashe idena ari impaka sinkija gutoratora udukwi mu muhanda Imana yampinduriye izina wavuga nimero Imana yatumye abagore b'imbabazi ndakunda abagore we ababyeyi uracumva nibyo ndabyumva ndakunda ababyeyi yarabatumye irabohereza kuri jewe abansumira utuntu abana barya abangurira uduta tw'umwana sinigeze mbona ibintu Imana yankoreye sinibaza ko yabikoreye abandi kuko sinkirushe n'umuryango warangarutseho abiwabo umugabo baransaba imbabazi abiwabo mvuka baransaba imbabazi yo mvuka baravuga ati twarihenze bwa ndi yari Imana yarantabaye wabonye guturwa sinari gutanga ikiganiro nkiri muri uko gukorereza nshinga mugabo mvuze ko Imana itabara ntawo mpaririza yarangaburiye yaranyigishije umwana meze neza wabonye gutu Rwanda nyuma y'imyaka yose y'ubuzima bwo tarigeze uhagera kuva mbeho u Rwanda nyine warubonye gute ni igihugu ca mbere ciza nakinezererewe umunyarwanda wabonye ko nakurondeye kuri telefone umunyarwanda umubwiye ati nyumviriza kumviriza kuzimurura watakaye urabitahura umunyarwanda uteze moto agutwarana neza sico kimwe n'indi mihanda nahora ncamo u Rwanda rero narukunze nabonye ahubwo kwijuru rirankunda ryanyoreje mu Rwanda narigeze kuja Dar es Salaam gukora y'umurimo w'Imana Imana intumye naho nabonye ari heza ariko n'u Rwanda nabwo ni gwiza yego urakoze watanga nimero ya telefone yakuza kurondera biba bitwaye hariho nabo nyene bahora bazinyaka bakazinyaka bari kure bazihawe n'abantu gasanga turavugana turasengeranira zivuge 71 111 moto y'ikaramu kazandika oye turimo turizishyiramo 71 111 758 muratanguza kode y'u Burundi ngirango yego kode y'u Burundi ni agateranyo 275 agateranyo 2 reka nsubiremo agateranyo 257 71 11 17 mwakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye nitwa RWEME Mbabazi naho utaha Imana ikomeze barinde nandi kumwe na Bahati ndetse n'uyu mubyeyi mama Jeanne watuganirije Imana izamuha urugendo rwiza nasubire i Burundi no kumufasha mu gihe ari hano iwacu mu Rwanda abanyarwanda mumwiteho mumufate neza nitwa RWEME naho utaha